Belorusija je prinuđena da zatvori državne granice sa Litvanijom, Poljskom i Ukrajinom, izjavio je beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Primorani smo da povučemo trupe sa ulica, kako sam govorio, da polovinu vojske mobilišemo i zatvorimo državnu granicu sa zapada, pre svega sa Litvanijom i Poljskom. Prinuđeni smo da ojačamo državnu granicu sa našom bratskom Ukrajinom, rekao je Lukašenko govoreći na ženskom forumu za Belorusiju. Poslednjih dana bio sam prinuđen da zajedno sa ruskim predsjednikom i ministrom odbrane izgradim zajedničku zaštitu savezne države i pojačali smo davno zaboravljene vojne vežbe koje se danas održavaju na zapadu naše zemlje. Odlučili smo da ove vežbe sprovedemo u vezi sa aktuelnom situacijom u dve faze, a druga faza biće posvećena vama, našim ženama, rekao je Lukašenko. On je objasnio da Belorusiji nije potrebno priznanje rezultata proteklih predsjedničkih izbora od strane drugih zemalja. Danas su priključili još jednu, kako smatraju, termonuklearnu bombu razneli. U Briselu su se tome pridružili da li Evropski parlament ili Evropski savet, koji također nisu priznali naše izbore, istakao je Lukašenko. S tim u vezi želim da kažem sledeće: održali smo izbore u skladu sa Ustavom i zakonom naše zemlje i ne treba nam nikakvo priznanje, izbori su održani i oni su legalni, naglasio je šef države. Lukašenko je pozvao narod Litvanije, Poljske i Ukrajine da zaustave svoje političare i spreče pokretanje rata. Ne želim da moja zemlja ratuje, šta više ne želim da se Belorusija i Poljska, Litvanija pretvore u bojno polje, gde se neće rešavati naše pitanje. Stoga danas želim da se obratim narodima Litvanije, Poljske i Ukrajine. Zaustavite svoje lude političare, ne dozvolite da izbije rat, naglasio je Lukašenko. Beloruski lider naglasio je da se u zemlji u ovom trenutku rešava sudbina čitave Evrope. Recite ljudima šta se zapravo događa. Danas se ovde rešava Belorusija, Rusija i čitava Evropa, možda i cela, a ne samo istočna. Ne sme se dovesti do vrelog rata, izjavio je Lukašenko. On je naveo da je u arsenalu onih snaga koje podgrevaju situaciju u Republici ostalo vrlo malo mogućnosti, a mi smo na ivici strašne katastrofe. Ako upadnu ovamo, bit ćemo prinuđeni da odgovorimo, nećemo klečati čak i ako ostanemo sami, naglasio je on. Lukašenko je istakao i da se nikada neće dogoditi blitzkrieg za preuzimanje vlasti u zemlji. Pod tim belo-crveno-belim zastavama pogledajte kakvi izrazi i reči. To su oni smislili. Blitzkrieg nije uspeo, bio je osuđen mnogo godina pre ovog blitzkriega. Nije se mogao dogoditi u našoj zemlji, nikada se neće dogoditi, rekao je Lukašenko. Beloruski lider uporedio je događaje u zemlji sa Venecuelom, a Svetlanu Tihanovsku, koja se kandidovala za predsjednika Republike, sa opozicionim venecuelanskim političarom Juanom Guaidom. Stupila je na snagu naredna faza, snažan spoljni politički, finansijski i diplomatski pritisak. Susedne zemlje odbijaju da priznaju rezultate izbora i prema venecuelanskom scenariju pronašli su Guaidicu i proglasili je za predsjednika, objasnio je Lukašenko.